NUP bendera which abintu kumanya ka Bobi Wine abanze akwakuri wo voice of Kigezi then tutandishira kuna kwa shiga sebo wibare mnonga sebo nanye n'abaramusi abantu ba Kigezi mwena nakusinga abantu ba Kabare ningamne mbasima mnonga abo twakira namani nyo mwibazo enjura yagwa yabatera konka mwagumiza mwebare mnonga mwebare koreka ekishani kirungi na kwihawo ekishani Museveni cyana enda paintinga Western Uganda ekishani kya tribalism mwebare mnonga mwahangura stand mwa musingura ekyo ni kitu mwebare mnonga omukasheshe kerizoba tujaha okonjera throwing a more light a manifesto yetu no kubagambira ngu eji campaign ti ya burijo eji campaign iri different eji campaign ya protest vote nituenda okuhindura yanga ritu nituenda kwihaho dictator Museveni nituenda empinda hindu businje nituenda okozesa eji protest vote as a way okwerwanawo abokuba jibere myaka 40 eja ganru ejo kutujegeka ejo kututegeka amunwa gwembunda myaka 40 ejo bworo myaka 40 ejo kutubaganisa omahanga nimweza kunyikiriza ntabike mu Ruganda abokuba nimanya ni barwetegereza je tukwe tusanyukanyo banange olwobuwagizi bwe mutuwa bingi betwagala okwogerako but most importantly njagala abantu bamanyi nti twagala kukyusa ggwanga lyaffe twagala kukomya gun rule twagala kukomya okunyigirizibwa kw'abantu ebiseera ebisinga twogera ku manifesto yaffe naye bwe nzija ndo nenjogera ku manifesto yokka mbanga ali France mbanga ali mu nsi ya democracy nenga bwe mulabye tetuli mu democracy nedda Museveni buli myaka 5 atekawo ekifaananyi nti bannayuganda beesalirawo nenga tewali kwesalirawo ffe buli wetambula tiimu yaffe kati abantu more than 150 abantu abokukira 105 right bakwatiddwa elira bakwata 10 embarara bakwata 20 plus bwe twabadde tugenda ebwizibwera bakutte more than 100 bona bakwata konkati bino mushango bagezaako nnyo okupaintinga ekifaananyi tife NUP eri mu Buganda konka abantu babashwaza twaza omuli Lango twaza omuli Acholi tubadde si abakiga y'abannayuganda bonna naddala abavubuka obutali bwenkanya bungi bubadde bugenda mu maaso mwareba nnyo mwebazo bakoma ebyuma nabadde nnyina okugendayo nenkayana nabo ebyuma byaffe ne babita so police eri one-sided electoral commission teyogera ku bantu batutegamuko tukuba naye ate electoral commission bacomplaininga bwengenda nengula kasooli General Museveni mumulabye akwata abaana baffe oba ba primary oba ba secondary bwe babeera ku rallies kubanga amanyi abantu bamukowadda anyway mission yaffe yakukwatagana ffenna nga bannayuganda from different tribes from different regions netumanyi nti ffenna Uganda bwekyuka kituyamba wani Kabale wetuli imagine abantu baha n'abakozi munonga abandi n'abaliisa kandi abandi n'abahingi abaliisa balina obuzibu nomanye beyamata kuba family ya Museveni yina mata no gasuuza abahingi baliyo ne barira mondi zabwe tizine bei ate ne government teba protectinze kubanga wano tulima obumonde the best quality naye tewaliwo value addition nesonga lwaki olaba zi crisps ziva mu mawanga malala naye by now singa government yali efa ku bantu beno
eno twandibadde nga tetutwala na bumonde nga raw material, twandibadde tuleeta finished products nga crisps zibe eno n'ebirala bwe bityo. Kwegamba empinda hinduka n'entunguka byonna bitambulira wamu. By now tewali city mu Kigezi region. Eno Kabale yandibadde city kuba ina qualification zonna. This area is amazing. Kwakozesa nga chip etwawulayawula akola nga bacolonialist bano n'abakumira side yabwe ne bali ne bakumira side yabwe n'abakumira side yabwe. Ekyo no twagala okikumeera tusimaka Katonda the generation yaffe ebikyusiza ebyo bali abazeeyi be bakyalimu hatred eyedda. Our generation is a generation of love. Our generation is a generation of unity. Our generation etunula ebintu mu butuufu bwabyo nga bwe biri. Omuntu bwabba ne bwabeera wa tribe yo abeera mubbi, ate omuntu bwakola ekirungi ne bwabeera si wa tribe yo era bakoze ekirungi. Ffe nga NUP twakitandikirawo ne bw'oba ng'onyinako Oluganda ne bw'oba bakuyitaani naye n'obba ssente z'omu musolo, we are going to deal with you with that. Naye mu gavumenti ya Museveni corruption eringa currency. Omuntu bwa sente agamba okay kati oyo kati mufunidde awo kasita noonyiza akalulu. Nteekateeka ki endambulukufu ez'olina kulwanyisa eyo corruption olwo naddala mu ggwanga lyaffe eryo Uganda? Kaago mu nkola IGG mu Lyagonja mujjukira yakola statement n'agamba nti abali corrupt bonna bwe bagenda obakwata bekweka mabega wa General Museveni. Ate era according to the IGG report ya Betty Kamya tufiirwa 1 trillion shillings every year to corruption. Ezo sente 10 trillion. Thank you very much, Bright. 10 trillion shillings zetufiirwa buli mwaka. Ezo sente abazibba be bani? Abantu abeetoolodde Museveni. Tosobola kulwanyisa corruption nga to identifyinze bantu bali corrupt. Abantu abali corrupt be baliwa bonna kutandikira ku Museveni yennyini. Ate jiyita kyaswala na kuswala, maybe curtis of age, atambula ne basa za sente aziwa buli omu kabeeka babeere bakulembeze mu church. Naye ng'ovudde ku Museveni ye genda ku speaker wa parliament, currency it is legitimized and it is institutionalized. Everywhere there is corruption. Corruption eyo tugenda girwanyisa by stamping our foot down. Tutandikira kweyo abo ba big fish okukwata nga okungobye sente z'omuwa omusolo. Tetugenda kutira muntu ku liiso. Ngera Dr. Besigye bwe yakyogerangako ti omukono gwo bwe bagusanga mu sente z'omuwa omusolo omukono tegujja kuvaayo wabula n'ensingo tugenda giteekayo. That's how we're going to deal with corruption. Alright, tuyenziza nnyo President Robert Kyagulanyi. Ekibuuzo kyange kiddako Uganda y'emu ku mawanga agasinga population into majorly they are the youth. Yes. Nteekateeka ki z'olina okukola ku bbula ly'emirimu naddala mu bavubuka? Thank you very much. First and foremost, twapromise abantu tugenda ku creating 10 million jobs. There's a 10 million jobs tugenda zi creating across all sectors, be in those lines. Na ate okugreating emirimu egyo nekibanga si kya mulundi wabulanga kiri sustainable and long living. Tugenda na kitandikira mu masomero. Already abakuze, we are going to ensure that we skill them. Baleme kubeera nga tebali unemployed alone. Naye nga bali employable. Abantu baffe kati abavubuka, they are not employed in agriculture. Mu academics, of course, twetaaga okusomesa ba intellectuals baffe, twetaaga okutraining aba lawyers, ba engineers, ba doctors, etc. Naye awo wokka si wookoma. Kuba tujja kukkiriziganya nange bwe twabeeranga mu ssomero, si buli omu nti yayitawo ku academics. Waliwo abaana abalala bali differently gifted. For example, in athletics. Athletics for a long time tubadde tumu dismissinga. Naye
but to identify like these developed countries mu mawanga agakulakulana omwana bamulabanga muto ne bagamba okay ono omwana aso aina skill oba aina talent asobola okusamba omupiira asobola okuduka emisinde asobola okukola wrestling asobola okuzanya ebikonde n'ebirala ebifaanana bwe bityo and that has always been there lwakuba kibadde destroyed amasomero ga promoting anga talent tulina abaana be twasomanga nabo nga basomera ku mipiira basomera ku misinde basomera ku kuzanya bikonde ne mu generation ya Museveni emyaka 40 n'ebishaya by'amasomero kukirabu obwingi bakabiguza bugende waffe Buganda ebisayo by'amasomero byonna babitunze National Council for Sports ezanya politics buli kimu bakipoliticizing ku making sure sustaining school in Kampala. Exactly Ronaldo mutujja okujja ba new Majidu Musimu tujja okujja ba Messi mu masomero gaffe in all aspects ekyono kye kimu kye twagala nokola mu arts because the first A is academics, the second A is athletics, and the third A is arts. Zekolaba ndi muntu wa arts naye imagine the omukisa gwe nafuna I made myself, I worked on myself n'abazadde bange na confidence and I built up myself. My first qualification was music, dance and drama. Newankubadde twakulira mu nsi nge dismissing a talent nge dismissing a music nge undermining drama undermining all those creatives naye ate singa twakikola twandibadde ne ba Bobby Wine bangi nnyo kubanga Uganda eri talented in music eri talented in drama film building and all that eri talented in poetry eri talented in painting in writers and all that kati ebintu ebyo bibya ka Nigeria kusa kati ne tu respecting abachinu wa Achebe tebali ba scientists but Wole Soyinka is the Nobel Prize laureate. He was not a scientist. Right now, Nigeria oil. I am an example. Imagine single skills ezo. Ne copyright law tebajina baita ba artist ne baba ya kasende baba is agriculture. Ugandan yali abadeko era sobola okudamu okufuuka bread basket ya East Africa wa Great Lakes region. But we can only do that if lidenga mulimi kubanga omulimi yabeeranga ow'amaanyi twasomera ku mwanyi n'ebirala ebifaanana bwe bityo so twagala n'obulimi tubupromoting tubuwene class tubuwene importance tubuwene tubufuule fashionable so those 4 A's will help transform our youth already bana abato abakula abakulu nga bwe tugambye nti we want to skill them and we want to make sure as government we create avenues abavubuka baffe bwe bagenda okukolera emirimu. Alright, kuwa kubaliwo wategetawo mu studios nyinemu Robert Kyagulanyi Ssentamu abinja okumanka Bobi Wine we aine bendera eyekibiina ekya National Unity Platform kando mission yenzine kwereza omugisha aliwo ndo tuli kize uri kulabira studio lines itu noti 3 nshanju ni nakaganita na not mwenda ana not nshanju 5 chana mwenda not tuli kuza omasimu ngatu atira genda mu masimu gatandika njero omuntu biruche wewe uri mnongo kana njero omuntu biruche moderator abaturikije owekitinisa president witu yagamba kintu ky'obulimi agriculture obuhinji hata obuhinji obu nibubasa kuleetera ihanga lyaba engiiga abantu bona batunga emirimo emiliyoni 10 zyanagamba oze emirimo tukurwa mu buhinji because government ya Uganda tekupromoting ekiba kweta mu rujungu muri value addition okongera omutindo hari ebyo ebituri kuhinga
habo kuba murakimanya mwena ngwede sha washigisha ubushera waba utamuka cupa waza kuvuguza aba revenue bakwendaho umushoro utakatanzire kuguza bageta stamp digital stamp nibenda ngo wacishwe nibenda ngo waba utamuka abari abayo NBS nibakwendaho $5,000,000 to satisfy your product abanema nibakwendaho environmental impact assessment report so you become like a terrorist watandika factory yo parking ubushera kusha mu Uganda. Therefore you cannot add value to kwata konjera umutindo hamugusha habo kutina government yawe emondi ko kuyabagambira tukore tine choma cyo gukora za chips na crisps zibareta crisps zo kutama supermarket zimuragura burijo obutunguru ndenda kubagambira turikize ubutunguru hatiya babara buhinga muri kabare gwahi hatiya abantu barabuya Kenya kandi Kenya itaka byabo excellency erirera it is only 15%. Their land which is arable is 15%. Yes. Now our arable land in Uganda itaka gito erirera no buceka kinana na mushanjo harigana. But we import agricultural products from Kenya. Nituye butunguru Kenya, nituye nyanya Kenya, nituye mondi Kenya. Imagine muchiga kuye mondi Kenya. Why kandi bariya batini itaka erirera. Ekiri kunsasa Mr. President no kugira ngo Egypt eiturahamizi Uganda serves water to Egypt because Egypt is a desert country. Kongat Egypt nituye yemiyembe n'emichungwa. Egypt nituye yemichungwa. Egypt nituye yo apples. A desert country is giving us food. So hati twenye tukubahamizi kandi turimo gakozesa. Why? Habo kugira ngo abemembezi bitu tiba kufaho akintu cyabyo agriculture. So nyobone ndeba your excellency ngo obururobu nimbureba nkamata of life and death. No kufa no kukira. Habo atini je to kufa no kukira. Watero mwebembezi mubi atakufajya agriculture. Umwana wotaribona murumu. Watero mwebembezi mubi akanga kufajya amagwaruru. You go there omukazi wawe nanda kuzara akakatoka bitano kababuru mu irwaro tikarima amagwaruru gaharo ni bagamanya oshanga ngwe mbazi yabura umukazi wawe yafa. So it's a matter of life and death. Engudo nimbi ebyina wabana otambura mbyina kuza kerere waruga Muhanga okaza kuza Kisizi waruga Kisizi kuza Rukungiri kuza Kanungu. I want telling you waza kuruga Hamugwa ukaconnectinga Kanungu orarashibanda washabishara yo kufaje habo kugira ngo uruguto ni rubi empira erajuka mu oragireba. So nabwecho ndenda kubagambana ngakaro turi kuza mu base bona banyabo ngo nakaruru ko kufa no kugira ki no kukira mutera karuru ko kwegwanaho mutera karuru kenshonga habo kuba kuyanagamba aco bwegese ndi kuhendera neki amashomero gitege bareta traditional schools agakare Makobore Butobere Nganwa Ejeje Kigeze high school Muntu Yera all those schools oko St. Rose Chegobe Ejeje okoza yo ohoroshemerigwe. But during obwire bwa President Museveni na government ye tari yishomero eribatire ori mwe jonka cannot mention a single school ni Kigeze eyibatire ho ryo kurono yenda natwara umwana wanje ndashemererwa tiriro. What they have done no kucisha gabere gariho amashomero gwana gabere gariho kare bakagashisha waza Butobere ureje utekine kifuko waza in other schools you find government tirentebe kansa buto yokushisha amashomero gitu agiyashanjire ho kare because those schools mukama wanje president kakajya amashomero gamana ukuno urano washemererwa washomera nkanganwa ukuno ura washomererwa washomera nkabutobere nkamakobore yari kunjira. But now I want to tell you the ekintu kiro kisikara munonga. So ombwire bwitu bwa government ya national platform president witu na October yo ariko amashomerago ga bagamani gatunga laboratories ziri kumara gatunga amashomesa bari kumara kandi batunga esede nuni ekikuru sasa abashomesa ba arts excellence na science bora bashomesa mu ishoro imwe ni bashomesa abana bakishana konkomwe natunga miliyoni na muco natunga imitwaro nshanjo tari uburinganiza kandi cyaguranye center mu excellence mukama witu president witu wa national platform nagira ngo naza kureta uburinganiza bora abore river wa KCCA. There is no reason abashomera ku earninga 7 million. Rero river wa Kabale district local government aka earninga imitwaro 25. Mwene muravugira government ni yemwe umwajya miliyoni mushanju undijya miliyoni imitwaro 25. Noreba ngo akuburinganiza bora bwagira ki bwabura na n'ibindi munonga tuza kongera bwanyuma konga mutera karuko kwegwanaho tera karuko kwegwanaho ninyera ko bagambira ngo mwe bari kunshwariza peace rugambwa. Hari umukazi ari very common munuyi agenzere yagurente twaturutungamo
yabagira abantu ente mushanju yazibagira abantu yabatugira ngo batakaza harare ya Kyagulanyi Ssentamu ya Bobi Wine namunuya ndikureba uri kumugumpesha ndikonka ndikati bigambe wabwo ibintu birashwazana ndikugambira ngo namunuya harimo abantu abandi baratugirira abantu twagira rukiga twashanga papangisize za pikizona bazigura baziyesete baba bagira ngo mutakaza kurira ebi president wa National Unity Platform ari kugamba has that level of intolerance cyakimwe nakabare babashingire mu NTC urire katebera kugira ngo nakabare munuya ngo gine bacingirine mu NTC maze magarohanga oyino mwana wawe school fees kuremere nyoka rwire to kubata kumuraguriza yuwenga warwara no shabeshara yo kufagira twarebere ba members ba parliament and other important people bakora fundraising ngo nibende kuzakuraguza heru because for them bone amagwaro gitu bakagita because yarwara we naza hera ze kuraguza aze kuraguza sente zanje ya sente zawe wagenda ze kuraguza so bet kamya kacigamba kajya ati nyowe when I fall narwara president nasinikire ndaje ngitembe nzeranda ninze kuraguza atiwe ni uraza kubona bona so nenda kubashaba banse bona banyabo ngo ibintu bituragamba tibintu enyaka makunyana president Museveni has been given an opportunity to rule not lead ategekire yaremwaje umwihangwe so nenda kubashaba ngo hate mutera karuru ko kwegwana musasizi bahati ndabashaba mugerizeho gukora umwako ebibaremere iryo binti ninde kubashaba muri kuteganisa abantu bitwa ko I have been told your excellency ngo musasizi ni minister narwo mu mwanya wo gutigumanya hano musasizi narwo rubanda ngo nawe aryo mukavuyo wako ko kwata abantu kubaremesa kwija kurikiza ebigambo byawo birunje so nenda kumutera umuranga nabagize beye ngo n'ikintu kigwire abo kuba ni kibanki baganisa abantu kicirunji mureke tumanyane umuntu mureka muhurikize agambe bigambo bye kubaramukundi bamutera karuru era chika twini 10 nazo nkanzo zaburo tukabasa kwa twekenda program eji nyenze takashoira heru naturi kutandika program eji Austin Robert Kyagulanyi agent babasa ko bari korabanisibwa mu bamwe ababyo kwerinda okumu district ya Rukiga nangwa ari kwijana obyange ebyakigeze abichi birandikozo kukomedembe ly'obuntu n'enfuga y'amateeka singa olenderwa ku kifecho kya president w'eggwanga kukuma amateeka just doing the right thing amateeka wegali naye tegagobererwa amateeka abayino kukuma amateeka tebe bamenya amateeka omulimu gwa police is to keep law and order to protect and serve people and their property. Nete bakola kintu ekyo ate aba police bamenya amateeka. For example, abasirikale abayambala t-shirt za yellow abamu bagenze ba profiling abamanyi abamba SFC abamba UPDF then abalala bagunzi bosi basirikale bajja okutwatakinga nga bakumibwa police ngekiraba everything was on camera mwena mwabiraba mawulire naye ate ekiro police neja ne raidinga fe ba victim beba attackinze ate ne basiba abantu bafe ekyo no kibagarukamu bakikola tuli kuza bwizibwera ne yesterday nyomwibazo bakoma ebyoma byitu ebikutugambira without any quotation of the law era bwe natusewo ne baswala nga kamera zibalaba so obumenyi bwa amateeka bukolebwa abo abayino kuma amateeka government ya Uganda yeragira police emenya amateeka kitujokola is basically ku following amateeka nayo kugoberera amateeka tulina ku empowering abantu mbadde nga nkyogera kebisera bingi nti abakulembeze bonna tibakulembera tebakola birungi nti bayine mitima emirungi bakola birungi kubanga population eri empowered population tesobola kujogebwa era nkakasa obubusaji kibona n'obutukuma okuba nti tebatu hacking abantu ba supportinga era abantu nabo basobola kureactinga n'ekirala kyenjagala okwogerako ye issue ya common good kiri very simple common good yembeera nga waliwo ebintu government byekola nga biyamba buli muntu buli mutuuze buli citizen nabasaku b'omugiga ninga omworo konka ebintu government ebikora bina kuyamba abantu bonna for example nga oluguudo olungi nga amasanyalaze gatuuka buli wamu nga amalwaliro galimu eddagala oba oli mugaga oba oli mwavu kikuyamba mu government ezikulembera obulungi ne bw'obeera mwavu otya obwavu bwo bukoma mu nju yawe bw'ofuluma ebweru oyenjoyinga obugiiga bw'ihanga ebintu byona government ebikakolera ihanga lyona kola ab'omugiiga ninga omworo naye
bw'obeera mu gavumenti ng'ekulembebwa bubi nga Uganda, ne bw'obeera mugagga otya obugagga bwo bukoma mu nnyumba, bw'ofuluma obeera mu trouble, obeera mu danger, obeera mwavu ng'omuntu omulala yena. Mbadde ngamba wa example ez'abagagga abava ewaabwe nga geeti y'ennungi, ennyumba y'ennungi, buli kimu ekiri, naye bw'afuluma oyinza okuba ovuga benzi, naye bw'ovugira ku muhanda nga gulimu ebiina, lazima benzi yo ejja kubonaabona. Nga boda yange bw'onoofuna accident ku luguudo ojja kubanga omugagga owaano muhanga gwe bayita Aponye. He was a great man ng'ayamba abantu nga mugagga nnyo, naye bwe yafuna accident kubanga eddwaliro teryalimu attendant, masannyalaze tegaliko, nga tasobola kufuna first aid era n'afa. Amakubo bwe gaba amabi, mwalaba mutabani wa Sudiru, mugagga alina buli kimu, naye yali mu danger ng'owa boda ng'omulala yena era n'afa mubeera bwetyo. So mu gavumenti yaffe twagala okuleeta kye bayita common good, nga buli muntu oba mwavu oba mugagga yeyagalira mu nsi ye. Of course abagagga baba ne class ate esingako, naye waliwo kye bayita basic, nga togendagenda mu ddwaliro nga tewaliwo ddagala. Nze wano kimanya ngu Babi akazeerwa mu Kisiizi hospital, Babi bamuzaalira wano mu Kisiizi hospital. Naye kati olunaku lwaleero bw'oba oyagala okuzaala abantu naddala political class bagenda Bulaaya, kubanga wano okuzaala e Uganda is a life or death mission. Buli lunaku tufiirwa abakazi 20 nga bazaala everyday. Bafudde ki? Dokita tabadde ku duty, anti abasawo tebabasasudde, tewabadde gloves, tewaliwo mama kiti, amasannyalaze gavuddeko n'ebindi nk'ebyo. So twagala tutereeze embeera, at least nga ne bw'oba mwavu omukazi we wafuna olubuto obeera sure nti ajja kuzaala bulungi. Kale oli omugagga akozese pampa ez'ebbeeyi, gw'okozese nappi, naye ng'omwana wo tafudde kubanga tewabaddewo masannyalaze, kubanga abasawo babadde balagajjadde. N'enguudo zibeere ennungi, nga gwavuga benzi ovuga bulungi ng'oli seefu, nange avuga special oba avuga boda ng'avuga bulungi nga neeyagala. Nga bw'ogenda ku poliisi kola buli omugiiga ning'omworo, mwena musobola okufuna justice. Nga bw'omugenda mu masomero nga buli kimu bwe kityo, ng'omwana bw'asoma oba mwana wa mugagga oba mwana wa mwavu ng'asobola okufuna omulimu, ng'asobola okubeera promoted. That is the common good that we want in our country. Era gavumenti yaffe egenda bikola for everybody. Finally, njagala nnyo okwenfasizing ekintu kya unity. Abantu ba Kabale, abantu ba Kigezi, abantu ba Western Uganda na Uganda yonna kutwaliza hamwe. Tugume hamwe, tukomye tribalism, to defeating tribalism. Tribalism has been the biggest cancer for Africa, the biggest cancer for Uganda for the last 40 years. Mu government ziri endala chalinga deliberate by government nga bajja abaana abali talented wano ne batwala mu Northern Uganda, ne babajja mu Northern Uganda, ne babatwala mu Central Uganda, ne babajja mu Central Uganda, aba Central Uganda ne babaleta mu Western Uganda, as a way of national unity and making sure that we build bridges fena twerabenga abawamu. In fact mu government yaffe twagala okumakinga sure endimi zoona ezikusinga ne basomesa ashomero, so that omwana wa Uganda akula ng'amanyi muna Uganda, nga tamanyi lulimi lwe lokaloka, naye ng'amanyi ennimi, at least basically ennimi ezigatta eggwanga lyonna. Abaana abato aba Uganda bakule nga bwe yeetunulira teeraba just nga Mukiga oba nga Muganda oba nga Mukyoli, naye nga yeeraba nga muna Uganda. Our differences should be our uniqueness, not our hatred. Ye Uganda mpya gye twagala. Alright, edakiika twine tugenda kikomeza nka tukabasa kwa tulikenda program ekinyenze tushoreho aheru turebimwe president w'ekibiina kya NUP ni mwakira mutakanda obundi mukabire muri kwenda mu government yeye abase kwana bayiso bishibe nyine obundi ebyatagambaho mu kiganiro cyetu. No t-shirt mwenda 2 nshanju nina nkaganitano not mwenda na not mshanji 5 chinana mwenda not voice of Kigezi. Hello. Esebo. Iwoha waterera cheka chi nwaenda kubuza chi wanje Oria radio. Hello. Everybody Christians.
Deriki Sogunida Katunde Verimaba Rusuda District. Yes, wa Rushiga. Na sema kaya honorable wanje Kamushaba Joli. Kandi na muumuza Brambarara. Na president wanje Bobo Wine Chaguranye. Tero ri kubangura. Ekinga banga kusima munonga no kureka ngo ezinterekane fazara jaravo ezi aba rajikunda twahuri tuza obu itunga burungi. Enkuto yitu ya Muhanga Squeeze. Mr. President tubaganisha tutazimushabire ngo giterere kora. Mbenu wanobuza cyenyine. Turamanye kandi abwenshi yagarukira akatuzira ngo ine mpunu umuka ngutera kuzira jya mara ngo twagitwara mu Katari. Neno twahiriye gwe twabwine Uganda umukuru atweka gitkolere. Alright, we bari mnonga. Edachikazo yari mishakura na mwansa sirabari y'amasimesha azoziyenzi nkuba nyezo tuzowe katebire umukigambe kimwe bibiri ori kwendera tuzowo mwami Bright na wahendere abentu umushara Jacqueline na wahendere abentu shembe na uchinsa cyaguranye then probably metugambira mwaro gani muzankai ekani tugambe na campaign program yanyu kwemiriro mbishwe ka area shigas. Over to you Derek. Ndi kuhendera ni ndakusima abanyakabare abashwarize ababere batebekanise okurabanishamu omukoro gwitu bakakwata abantu bakabasibira ha LTC orunaku gwona konkana bw'abantu abandi bakija bakatureba. So aine videos zimwe zimpuriro zo mucyara Peace Rugambwa ari kushaba ababira bugineho hasande mubatija kureba Cyaguranye bakamushwaza azanenye nyoizo rya nyumwa zo kunashenje video zitu nabuza ba WhatsApp groups turi hamwe nabajenti ashwarire ningatashwarire bamwe bajya ngutashwarire cyonka konkaye muke no kwimuka. Right. Nambwe nahiri muke. So abanyakabare nitubasima kandi neshonga za kabare zona president nazimanyaho twinenke shonga yeshonga yitu ya factory yo Butare ibahire mu cyanga cyitu hari raw material yo Butare bakagita handi. So ikintu bani sitoreka ngo tibari kutukunda tibari kutufaho kandi nabebembeza butwire mu cyanga tibari kutufaho either ne batina ubwo president. Right. Nabwo icyo turatwire no kuhinduraho wareba hariho umbrella hona uratandikira na president ebiri 12 otikinge kandi waye kari dirikatebire mu Gesera ebiro bina okwa kabiri chairman LC3 Central Division. Alright. Na uteke otiki mwe bari mnonga Derek. Bright ebigambo byawe byamuhera mu Voice of Chigas turi kwenda. Wewe bari mnonga moderator na kunda mnonga bajya barakweta Derek. Arodi nyomi wana mweta Duncan Sarongo asa kunta isa once in a while. So hati ya abahurikiza ba Red Yeji nabagira nto mu gishogo bumwine umyaka 20 ko kuhindura ubwebembezi. Myaka 20 abahurikize Red Yeji bingi ubutweka kinana harigana tubakarebaga hari president ndisho tubakamurebagaho batura barahurira ngo president wa Uganda ni Museveni tubakahindura tubakarebaga ndisho harona ba members ba parliament bani ba NRM aba bakorire busha umuri kigezi yona kandi batakwera no kurugaho nakarura kabaka NRM ni bakiba kaza mengoni babateka akaba ke NRM kenyine ahubwo umuntu natekateka mutashime ko nabwabwe bembeze ala wale umuntu takwenda kurugabwe bembeze obeno mangu na atina ngo yarugire ho batamubuze cyakorira abantu. So hati tunotugira ngo gumwe murisha gwawe ogura akoze so katera karuru ko kwegwanaho no bano kutera karuru ko kwegwanaho abwaci no enda mwana wabashomeje. I am telling you bakatubaganisamu konka omumashomero aboro barega benka abagiga barega benka hati ya iwe cyo wokireba kare omwana wo mugiga ukoshanga nashoma no mwana wo umushoro mayirimo no manya muteza program ngo kare ukora manyangwe ryabusha biri mu igwariro kwabiro rwara bakutwara bakuriza breakfast bakuriza cha mushana na cyacho bakuragurira taha hati ne bagira ngo ne ryabusha maragobika wayo nitwebuza uwabirire no. First of all, that statement is based on what Yabusha Kabir Marwaro. You could go to the hospital and access free meals. Konkati you cannot, but no Yabusha no Maragubika way. Tokshanga Yumbazi, Tokshanga Emere,
tokushanga nakatabo bakagura you buy why nasa nakuvuga ati takatabo akatabo ko kutuhandikira membazi ngoze kukigura mu pharmacy zabo waza Murago iba bintu beta Murago doctors village amajuga bashome gaba Dr. Gon bakagegabera batona za barksi batone bindi babikoza apartments atiransaza kushanga ngo mu doctor aroga nkacengera ningo mu doctor wakabari arara muhanga arije gukora kunuye mu igwaro hatu bamwetero umuntu mu kiro mu yarwara arijata urashanga amagwaro ga government gatarabaju gataramaju gabakozi ebyo bintu bingi ebe yamizi nebindi byona tunda kubitereza katebere agamba kintu kikuru excellence kabare rujoni disigeze a natural resource called the iron ore umuntu nyankore baraceta obutare ninge byoma aba mushuri ne byoma agamabare nigo bari hame byoma gari mu district ya Rubanda mainly na Kabare district now ataka mabare baragiye yo gari ro gara mabare genyine mazima hamwanya ko factory ekakore metahinga ekakora amabati ekakora mismari ekakora nebindi byoma twe exportinga ebindi finished products iwari kugamba ngo imirimo miliyoni 10 turagitunga tuta factories zo ngazo mutare zirabaza kuhereza abantu batajya hasi y'emitwaro 50 emirimo abantu bitu bagobemu kigeze ejoro kimanya ngo yera kizayo munsi yona in tourism attraction